Eşiye dem baş temaşevane neja. Em irol Merdin'e. Merdina ku derguşiye ji geleki çan millet uca olera kiriye. U em dizanin ku xwedê dîrokekî tijî û xurte. Perçê axa Mezopotamyaya qedîm û pîroz. Belê, li Mêrdînê em îro li pey nexşên pîrozin. Di kurahiya dîrokê de nexşên pîroz veşartîne. An jî em dikarin bibêjin deq. Bi taybet jî deqên li ser bedenên jinan. Em îro li pey nexşên pîrozin. Ka kerem kin em berev biçin. Belê em niha li gundekî girêdayê Merdînê ne. Gundê bi navê Bihirkê. Em dîsa li ser rêça deqên ku li ser bedena jinanin. Em bi hevra niha biçin bigerin, bi jinana sohbet bikin û em bi hevra bibînin. Kerem kin. Deq li ser laşê mirovan nexşeke pîroz e. Ev şêweyên ku bi hezar salan e nifş bi nifş xwe gîhandine vê demê wek dîrokekî dîtbarî ye. Ev kevneşopiya ku bi wendabûnê re rû bi rû maye, di rastiya xwe de xwedî gelekî sir û dîrok e. Deq bi taybetî ji aliyê gelê Kurd, Ereb, Elewî, Ezîdî û Suryaniyan ve tê çêkirin. Ji aliyên van mirovên ku li ser axa Mezopotamyayê jiyan kirine, wekê nexşên pîroz hatiye parastin. Dayıka Sadiye. Tu çay xwast fikirî kur. Navê gundê Bihirkê? Bihirkê girêdayê Mêrdînê ne? Girêdayê qeza mezayê ne yê bajêr e? Bajêr. Ne mana Bihirkê çi ye? Bihirkê. Bihirye. Navê Wîloyê. Hema Wîloye. Tu berê da hema li gund bû qej bi dernekê. Wildam li gundin. İja hûn çi dikin havîna li vir? Wala em tim li virin da. Tim li virin? Erdê me li virin, milkê me li virin, rezê me li virin. Hûn karmar çi karî dikin? Xaniyê me li virin. Wala hema çi kar hebem dikin. Day? Tego ez nexweşim de. خديت نخوش قربانات تبم زلامي ميسال 10 سال شو رحمتني وشارلا وكيم بون حشقي زي منن حاليا المملكة كينه بخدي ام شار حيواني ما انا بخدي دكن حبق رزي ما هي مشي دكن اما حبق عرضي ما هي بدن خلكي دكن بيستان Erdin xwe didin xelkî. علي ام بدن شغل Hûn bi xwe çê nakin yani tuşmuş. بدن نيفي Ev deqa çi ye? Ev deq li ser lê. Nefame. Mekab dikin. Anısı. Mekab hatmen. Kê çêkir û kê çêkir? Nefamsi. Te bi xwe bi derziyê çêkir. Kal ser destê de jê ya. علي Ev yani ev işareta çi ye? وما بجاه Mana çi ev? بجاهلية ما مولوك لي يعني Mana ها oyunu zani. أو يعني وقت ستيرة ها ستيرة Steyr. اه Ha te di çakal da ser اه وقت ستير كي ها هري henekî jê çiye ne wisa? هري İja ve edi çawa dikir. إجا دو كتاب درزية Derzi biçen derzi ya. بيكي Yek derzi. أري إجا أولود ورمي أولود ورمي وخنجي هاد خنجي هاد إجا ما درو سيروا إجا تدي تقشري أو خنايا دبو خالق تقشري وجاولو شين دما خلكي الفرخواد كرن خلكي روتا بيسيري خواد كرن كل ما جا خشبوني العادي خواد خست شيتك أري يعني خوا يعني كل ما دقوا فلان كسي عنياوي بالدق Yani dogotun bi deqa rende. أري ها أوجي يعني تشيك بو ها الروشك بو Ravşeki bu. أري Dedi dibêjin berê mesela ki
تبلي عشيرتك بنزا تش بنزا أري قبيلة إشارتي وانجي هي أري قبيلة وان لنشي ذكرن خلق الفرس قبيلة كابو توري نجي خوش في الحياة فرشي ذكرن مير أنجن الجن جن أري مير جي دكنج خا ميرجي شي ذكرن ودستي خوش شي ذكرن بشتا دستي خوش شي ذكرن داي تدبي كاري مهز كم تزاني أري ولا لا مرة رونش تاي إنها زي مزيار ملاو نساقي ما هي إلا إزدشم روجا جنجا ماروني ما تشد بتحرك لا إيه ما حلوكات لو كله داي تاگو از اشترا داخ چه دکم هشی مدام اوسای آه. دوخان شو کداری ببینم دخان هوا آن هم نشتر شي كراب خدي دوخان از ببینم تو چه دکی سوس حتى بني لبرجي لبر دستی خدا چه بکم بشتا دستي دست کی جان شکل چه بکم دستي راسي تيجي هی روا ناده کا بنر اف چیه شکل شه ها شه بیا شهوك کا نینک اویجه بوده دکان دا نینک وشه بهر چه أري نینک دتنه دویه دایه وعدا بالدلبو تشيكر وعدا بالدلبو بدل بو أري وعدا دل كتبو يكي إيجاد تشيكر إيجاد دسترانا في سروي دهاك إيجاد قوري بوزي عاني دقي نقب خلخالي جود كل إيجاد كتشي دتشون شخر بيستانا باليه دتشون بيريه دتشون كرنجا دتشون تولكي شخر أري إجا قارشي هبون إجا قارشي هب دهاتن إجا دستران داويتن بالهفدو إجا قزالها هير كيدغو وجنجا زلاما خورتاج اللي هير كيدغو إجا بري دستار هبو دستار تيدي إجا دخورت ودي قيز ودنشتن وقنا هواي قيز وخورت قارشي هب أو دجي أوجد دو قارشي هفرو نشتن دستاد قرادن وجا دستران حياس بي دستار دهيران ودستران عنتي ورا بايتخت ليلي 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 هاي ليلي 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 نوفا عنتي ورا بايتخت خوش خواه بله امن حال قصری میوانی مالبات کنه و در دوره مواقع اند بینن دایی کنه کرم که مالبات ارگونره دایی نبیده چی بود؟ ها میوانی دایی که نوران بله نها جمن دایی که عزیزه دایی که سلطان دایی که نوران دایی که تجنور اره امت به هفرانه مخواست او هفانه میدن جهنه مخواست ام سر دقا و کم سری دا گوت ام لبی ریچا دقانه روی دایی که عزیزه وک بناله کی چی بیاد سر چاهی دستی وی لنگی وی مهی لنگی وی جنه بیه امین ها دای كتشتي تشالنجين ببين لا لا ازي ببینم ازي ببینم ازي مدید ازي لنجين بزور باوي زاروكي مردي اجاتي تشال ببين دای کازه نه سر دسته و رویته اب چند ساله وانا یعنی که هوال بي عليه ما باي بو مسألة حفتي وتشتك قد جاي دي مجي ام ده دانزه ساري بونه ما تشكري تبراته اريتي بيرا ما جوي كشكي خرتر بوم تي بيرا متشاوا ان برجا خو غريان قربان حيران ما قوم تشيكن ويجا استني بومجي قيمش من نذكر قلبي من بيشتانيا لسرت انا قوليسك سرت لي خو تشكريه متشي نذكر وان شكري يعني كيف انا مرضى جهلتي سي قوليس تاعنا ازو كان هم متشي نذكر انت قوليس شي خصيصه يا ايه اسخواز موجيون وان دابه اسخواز موجيون وان دابه وين دابه انا خوازي ببيني
دبي ما برد برديلا انجليز كذا بو ايش انا انجليز كذا خسرت ناخذ قدر كبش درب اري يعني مثلا بري قلاوزي انجليز كهبون انجليز تنبون لا انجليزي هي اري ايش تو هرد هبره انا اري نه ودمج گله کسی لسر بدن گله کسی هي اب شکر اري نه استاد معناوي هي او مزانه ايه معناوي يعني مثلا معناه مزاج وقت مرخ نكر حتى نا ابتي چه معنی مثلا اب بلا سبب نه اتي چکر اب بلا سبب نه اتي چکر بخوله به چاوا انا و مراق كريجي ما وي چاغي مراق نذكر ما نزان بسرچي ما نزاني والله اجا مثلا نا اجا بيه موده دق بيه اري بوي موده لباجار حمو جوان وان درا چه دکر شتي خو چه دكن بي خو چه دكن زلام چه دكن اوجي وقت دق چه دکر اوجي جنار او جنا اري اجا تزاني دق چه هبس سر چاوته چن حب هنا اف سد یک لبره اف سر پوزيتيجي ده وچ ما چكري نزانم جنك امالي داتاني رحمه خدي لي بالمريه حاضره بيجي لي داتاني مش قوده خشك ودرزي لي ها يعني كتشك مشكي كنت هات نشي ذكر جهل مالي زارو واجا امجي من شعب لي كتي ما ين چه دکرن کرد بون کرد بون بفراي عرب شي پرچيت كن هن انا حاله كرد بكرد اما زيده هي اب چند كردا ده هي او جما بو كرد نعرف اب بن بريت ده شي يك لبر و كليك چكري ام بن اب چكري او بردام كريا هتي بر يا سي حب جي باي لبر انا قال بري قلت مسر بشتاتيجي لا نا مرح ما قربا نادم نا وحسرتي جران نا وانا كل خشائت ازبين بلكي وش صورتي تو بشكي ابا يا بشتو بشكي يا سرلينجتي او ابا ياي ابا جي او جي او كان زان ولا بخوشي كنا دايا مروف قيميش نابلي بنيره gelek jwan hê zarok bûne hate nexşkirin li ser bedena wan. Gelek jwan nizanin çima û çawa hatiye nexşkirin. Dema ku mezin bûne nexşên wan jî mezin bûne bi wan re. û hemû êş û şabûna jiyanê jî xwedaya keleka van nexşan li ser rûyê wan. Ji bo hinekan şans, ji bo hinekan bêşansî, ji bo hinekan xweşikbûn, ji bo hinekan guneh. Canan di kefa destekî de jiyanekî dirêj û xweşik, canan li ser eniyek êş û xemgînî. Em nihal ber deriyekî dinin, em derî dixin. Li bendê wê derî ve bikin, gotin jinekî deqî wî xweş li vir ji here, em li benda wê ne. Kesine day. خيزي الخرابه Em ê bişkîn. اري والله ازم Hat. Kawr. Roj baş. Dem neyse de kawr hazır çekirin. Baş. جيتي خوشة هناك نولو شاوي داي باسني أدي خدي وبشتري نسقدا وبلا داي ناوي تشبو خنسي خنسي معناوي شي نساني خنسي ناوي خوشة أشكر ظن إيه بري ولود قوتن هلا واي خزينتي باي امشي بليتشي داي أشكر ظن ناف عربة ونمجيك جعبوا كد مولوك ابشي ايه ابشي ايه أجي كما تقولوا من حياة صديقة هات الماما باصدق بس ابني بيدا مايه نيبي مايه أري أشكر وناب دستانا جاي كه أري لا يعني سي جو نقطة يا بتشي جبوني خوشي جوش بو هوي نيسر جبو هوي وسي هوي هاتن
سه نقطه چکریه سه هوی هاتیه ما شبكم چپ بیه نه بیه غلط بیه ما تكامل عادة له تكن هوي ناين سروا یا سه حب هات أري لا سه هوي. وجاس سيهات تباته چار وای مالا منی وش خيني بصروا برا بصروا برجي یا اونا چار کس به همانه لا والله ينوم تنينه هذا شو قلت نه نه اون دمالک دادشی دمال كده اون دمال کی دانه نا تب جهب جيترن چار هنا يك جرب يا يك ماي او جي شو قلت زارو که وان هنه سيز تيجي هنا زارو سيز عروقي بيهن يمجي شش شش اولی تزوجی دورا سه کسی أري یک جینا سه أري یک بیجی پرس کرده که سه بیجی پرس کرده که جبو همو جنان پرس کرده که یعنی جبو چار جنان جه ازیت زحمته إمام يعني شك نه کو هویتیش زحمته اما چار جن میره کی yani ez براستی از نکارم لسرویا او بکم چیزانی آره. شیروه بکم هشی مروف دسکنه مالي ازیت تدرب زيادة عم ضربة أسبوعي أم جاي اختيار ما كان او كل شيء بترى مازال بترى ولا درد وكل قد زك بويا على البك ليه أري حمد نافا مرودي كامل وتشبك جن تخاب بلندن يعني بالصبر أري نه زاروك انت بزوجة دو زواج بك تقبل دكي نا نا إيش قبولنا زاروك انت بخوا قبل دكن نا نا أو إيش نا او جوهري نا درد ديتن إيش ديتن يقول بينن بعقلن ما نقولوا انا بونجي تشيبو سربي اخر 30 سال شرك كذبه وشورش كي بيكات يعني جوهرين هنتش نوسا بالي بلي ريتش تهان قهرت يعني هاي هاتن جيبو دهقان سي نقطه قرما مدات سي هوي كوتش ما أري مثلا تا ترسم جيروكن دقين دم فرسم يعني يا تشي أشكس جامي ولود كربنا او أب جامي وأنا داني نمن زاروك او هناك جيت شويه نزار لنجيت هذا هي لا ايه هي لا والله جي قدر والله بس كي لنجي خواه خص بني خواه زارم كل لنجي بدا تشتكي بنيجي بيريجي بقري يا دا شيء لا تمام داي قالك سباس متى عاجز كر نعم صعب دخوا باش بنيره سدما درکتنا دقا دراسیا خدا گریدای بیر و باوریه کی پر مزنه دو وقت پر خدایی ده خودی باندوره کی پر مزن بویه ده فکرین کو دقین کو لسر لاش مروان تن نقش کرن وی آنجی وی کسی جتشت نچه ده پارزه و هزه کی مزن ده وی کسی آنجی وی کسی يا چیه اشارتا چیه عشرة نزع واقول وزع ويش نكيزاني بقولوا المكر فهمك معناه اشترى نقول نعم بقول هيك انا هنا يتبجش بون نزار خدي قزم كتكي وهبون الكتكي وهبون لسوريا هاتبون يا مجي صح ما خدي لي بديا مريا سي كتكي بنقول خوش كل وبلزق كتكي مجيك ايه ما ام بهتجي حمك المكر تفهم كده ازيان مظلم دوست يكو قتل المكر خدي امس افشي اپوچکا شیجی وای اره بشاشتی چیکری نه بخدي اني جوزتي هاولو بمنشت دنیش شيد دوانا دوسا گسیل چیکری اره جاتنا هم گسیل هم دق به هفرا دای دستی خواه ولا دولمن والله ولو بكتا ما الحمد براك یک جبال افجي ياك بسوري المكر اوج مهبان كما بو نه خوش چیکری خو اره چي انا منشت جوجل كيشين بي چما نزانا ما حنكي تشرح معلومه تبكي ونكي نقطه چیه افجي خوش كنا في هر کسی قال كالج بهانا ناب دستی ده جی نعم ياك ليكر چي انا بو مثلا ها انت بخوا چیکر جويكا جول بركن هوينا سبام جوكايا كلا سيمكن تفهم كر انا هوينا گاوک بری دای که کی دست خانواده ده سه نقطه چیکر چیت کن چیت جا گم چیکر مگو برا هوی نه سرمن سه نقطه بگو سه هوی هات
لا والله شكر شغادي انت تشينك اليوم لا الحمد لله شكر شغادي ايه دابا مروك والله كاتا من قعادات ما باش ما ضرواكن ايش يا خال خود كرني مال خود كري هكذا ما دي حتى سير ليفاتي ولو يا عدد ولو تشكر هن جنانا نا ويدي نا يا ولو نا بني، هاجي قرف البردبو خزيم خزيم عم حبوش ما دا ساوي هنا شو خزمه بخا هي ناري انا تشيد بيلي بيل بونشون بقى نها ين جوان جدا اري هر کس وجلی جوان جاد هر کس به جوانات بلا خود که ليه عود بهم ها حتى باش كان لنجي ما بابا لنجي ويجي يادن ده هي يا كافيك بلا بكشي يادن شي ها واخر خالد الجيم هذا بخر عليه زيفي بون ما تقول اخشك من تفهم كده بلي دوسا ها مثلا اف دوسا قصير كان اف دوسا خزمه دا او دوسا خلق اري والله خوش اف دوسا جدا او جي مش فرصه ليك تفهم كده تمام دا جالك سباس سرچاوي में हाथी سرچاوي قد براكت بيلي وبسترين داخل تجاره لا دقيقه ويش كيش دقه ما گولینه و هیچی لسر ریچا نخشیم پیروزن. امنها دچن جمال باتکی. کریم کنیم به بربچن. عنتي ورا پایتخته خوش خواتون السر تخته ام آنها میوانین هوالا مدینه نه مالا هوالا مدینه نه دایکا شها نخشین وسا خوشن نخشن دسته و نخشن روی تداجه هناك بايل برجه نخشن لنجي ون ببینن ونه ماتمای ببینن بنیرن دایت وانا چند سالی چیکر وكمينة چه قاسي ويبو 14 سالي 13 سالي مثلا تو جواني بترتونه دق نوسا مش خرط شكري يعني هيك بتشوف ده نقطة كي شكري يعني انا كاوجي ولو يعني اموجني ما قشتي ذكر نجي ازاره بوم يعني ازنقل كي شاز دح بلستالي بو ام جيولو هاتن هبدو لو كومو كاتشيك ياك جمال فرتشي كر اجاين برغو جام بافيم دخايد البيت على دغو غنهن جينك نو اموجني دغو غناه جبار تشد بيجن غناه يعني دبي ملاقوتي غناه ويز هون بمن الويد يعني شناي بزمار بكتن ولو ما ترسان دن ماجي ما جاب جبوكو انشينك ام دبين مثلا قالك دايك شي غوتن غناه ام دخازن جي دارين مثلا جبوكو انشينك يعني برغو مثلا ملاخ خوش ولو دقات الجول اسلام عن دقات دكشينه غناه ملاقوتي قلها قرك ونشينك نجانا ما تشي ذكرن إجا ماجي خور بدزيكا جاي نخو يعني به ماش خور ما جو بس أولو أي لنجز تبي بخات شيكر متشكرة مش خاطر ما شحب كتشكا لاو كيابي مهي ولا ما خاكوب كل ما يكمل فرتشيكر لاو بيج هنيك جي هنا مثلا دستي ما بري ديشيان مثلا تقول بدا قين ولا حد بده راحت بو راحت بو يعني حد بوش يا ابجي في نشان دك بنجاو هي يعني ديرو كده دتشان ده سيرفي اخي بنجاو هي انا نوسا سر باور بونه با جي دركبه هن كاس بنجن مثلا سر بري خوشي كنا دبي ايش سيري من درباز دستان شه لنغاندا دستا شكل شه بيجن او شكل ترمخه او بشكل ترمخش بو زمان مركاتي زيبي مبي انا خفتين ترمخ وانا هالجمع هنجي يعني اختي قول شكل ترمخ يصير بيتر بالكتا ويجنب بيتر بي وزاد بيتر دي ولو تفكرين يعني باوريك وسا هن كاس بي ببراي مثلا هيف روج شكل روج هيف هي روج هي وكيدن ام بيجن شي تشتي وسا وهن كاس بيجن جبوك جيانا وان دريج به هن كاس بي نظر برابچه ابي عرب جي برد مثلا شي ذكرن دغو بيد هات الناس كرن يعني اشتق عشيرات بون مثلا دقائق نرتي بيش فلان عشيريه
مثلا البرشي ذكرن البرشي ذكرن حريق الجور نشاناوي زلام شي شي ذكرن وبيلكجي نقول عشيرة نقول أخوات عشيرة أخوات بس يعني زلام سيد دخبت تبيش في عشيرية ها دخبت تبيش في عشيرية أغلب زلام جي في الخوات شي ذكرن يعني البر بريين عني وبيلكجي يعني زطن بيلك روي خفيج فير تيجو هرتن كان حياتي أنا حياتي يعني از هنا كان يعني فاندري خوات كسينغا خو بحسيان بحسيان خوشت كده از لسر بدلات زيادتنا ليه تزاني شيء ازانم چيكم سر بدنام تنش برگو ندش تندگو گونه نات إجمارة شيء بكي براقه چيكم جت شيء ببري بيجه جشيره دايكا اگو كاتشوان هذا كاتشك به شو ما كاتشك به كاتشك جبروي كاتشك يعني بيقولون فراكس وقت بيسكي يعني كاتشكا برنت خوشك دردك شيره كاتشكا وتني تنيا شري بله ودرزيا دروني مثلا تشيري انا هم تني تشيكن ومدينه سر ودرزيا ميلي بكون حياه خوين جيبه وخوين جيتي امنا شلون دهن ادي روشي دردك زاتن خوين بنشر خوين جيتي تشيد يعني ديشي حبكي ديش نقلكي حبكي ديش ايه تمام كان مع زمي خو مدام بكن امي تشبك تمام امين هذا سبي بكن قالوا ام كيش عن شي بكن يم اواني ما يبش كاميرا يجبه ام شي بكن امين هال ناف هذا بجارتنا هيك شي بكن درمان دقیق جشیر جنا کو هی نو زاروک جه چیبیه دوی زاروکا کو جه چیبوبه کچبه و جتنیا جرای چیدبه دوی ین کو دقان چیدکن نجم بردایی آنجی میر بردایی بن دوی تندرستیا وان لجیبه و دوی زاروک مری نه آنی بن و زاروک وان نمری بن باوری اوه کو قدر خراب یا کسین کو دقان چیدکن دربازی کسین لسر لاشی وان دقتی چی کرنده به دايكا فاطمة من رم دقة خوشي كنا ساعتهم هنا كيشيا ندورا قوتن دورا ويخشك ببه ويخشك إيشا تقو أبدقة لسر ليفان تشيروكاوي تشيه تشيروكاوي كشكابي خنبر اللهم صل على محمد بابيوي دا علي دا علي إجا وقو دقويابو قال له فايا إجبو تشي ولو بيركو زلام دقهين هاف درين روي هاف تشيك تخم أو ناس يا أجناس تديد تخم بيت تخم كيت بابيوي قوت أدبه قيزام أدب ليبه أبايا تخمه تخمه يعني وقو أنا تشتكي فديناكم أز تمشيدكم بابيوي قونا قيزام أو ناس قو ناس تعلم ناس قو أبايا ناس بزلام قو درب دو بيركيروك دو سيسيوي قانع بك ويهرر ويوي قونا أبايات تخم نا يعني كشكابي خمر تشكي ولو ناكا نابو بابيويش درقيستيه ويرقو قو إيرو لاوي من درقيستيه تاي ومحراتا لي بري قو بقازي بوان نسيني وهر ويوي رابو درقيستياوي أو جيشون أوداكي جخور نشتن بفدوش تاغلي بيفين حيا علي تشوروي كتشكي ما تشكر أهلفر ليفاوي ما تشكري نجم خدي عيانه شينا ما تشكر ناوي رش وبك ما دقا تشيبو رش تشيبو سر ليفاوي شيمبو شينا دفي علي أفشاوا تشيدك خدي ولوكري نما دري أو دركت درفا نرين مريكي نريروي ليفاوي شينه رابو خوان خماند أهولو كرو دركتش بو هر جنبافي خواه جبو كاس نبينه جبو كاس نبينه بافي ويجي زاني بو بري في جموي أو زاني بو بيخنبره قو كش كام تشبوي قو بابا صدق يا رسول الله يعني رسول الله تصادقه تشتيت قو تشيبو قو دفي خوا فك قيزا ممزاني ويولو ببه دفي خوا فكر قو فرق الشين ليفا آفر بتباهي شينه شينه إيجا قو يا ربي يزي شابكم رابو بيركي قول دوراوي الجموي قش جيران ميراناي والله فانا ما قادر كيف در فدي دكه
رابو قش أو تني وأو شير وأو تشيك أني عرب ليوا خوش بر حيا قش دق كرنشين وقت دفي فاطمة جبو الکاریا اجبوري آلي كاريا وبك جبو فدينك إجا بيركي عربا قش نها لفيوان جبر حيابر قش لفيوان شين جبو فاطمة جبو فدينك ها اوی خواه درد خواه هپارکن آلي كاريا هفدو كرش بو فدينك وجنب باوي إرادة خدي علي عيان باوي زاني بولو ببولو ببولو ببجولو كر ایجا دورا کس تشکی نابش نا إجا أو جي باوي وزولو بسريوي كرش ما جو بابا أبايا نا يعني نمرو قبون نسين وهري لويوي أبايا تخمي مثلا تخمي حشة حاضرة تبي تخم كفاني بيسن تندر الرويهف جو ناقي زام نولو جو أو ناس يقول جم هفرو دنيا بهف دشتغل هفدو حياة دادا دليوان الهفتا نكدبن در الرويهف جو أنا أفتش تني أو جي درجيستاوي لي علمان جو هرف هدينك درجيستي تي محرات اللي بري أو جي شو بيش ترونيش تقول كابولو قيزا بيم ولو خابان شوروي إجا خديجي ولو كرشكر إجا تالي إجا عرب جيش جبو فدينك زلام جنك خابان جني خابان وجني دنج آلي كاريا ويكر سرچاوی من سپاس جبو چیرو کا تیجی جبو گوتنی تیجی سرچاوی ام آنها لدرکنه دبیجن درکا چای مازی درکا چای مازی به دیروکا خواه به چاندا خواه گله کی تیرو تجی و کوره جبر کو گله کی گل و درجیانه سوریانی ارمنی عرب کرد جبو ویجی ام دزانن لسر لاش جنان سر بدن جنان گله کی داخل و دره هاتنه چیکرن ام نها رویتیا خبر دوام دای نویت چی؟ كذبان کذبه؟ كذباني کذبانه دایکا کذبانه دوای همه بخواد لنگی خود درش کریه دقیقه تیج خویات کن خوشه و نیجه خوشه اف چی اف شکلی چی؟ أبا مقصة مقص؟ چما مقص؟ أي أمر بي یا با چه ده مقص چی کریه؟ أي دبوا شقيم زارو قزيان ها بوترا خددن درمان خدكن مجيوانا خدكن ما يقولون بي خشك بابا مقص تا خوش چی بیه انت جبر معنی اینا همه وسط نالي هوني ناش كيف ده چی کریه یا کسی کدن چی کریه؟ نا ولا مش خرشة كم هو شقي زارو بام دشو بردوارة بله برقا بله نفهم دك اره چوا؟ أم شنو بينا دحلي وأم بردوار على زي ما شقد درزي أخو كفتي خد برو ما خد آج زبون هم اون رو دنش خود درزی دیگه أري ولا ایده خوش چی کریه؟ ده دست چوا دیگی شو داره؟ وما اما وشوا در را دکر یادن شکل چیه؟ ويا یادن ها يعني أوجي أو خراب ومن شيء ها ده نیوی دا ایشتیه هلا شلاو هلا بساكن الله واخو واخو یادن چیه؟ یادن آبا دارقوليك أو دقة عيني عمن وكيفنو؟ يعني وكافنور معناه هي نعم او شكل چیه؟ والله زعما شغلوني بدارقوليك أجر دارقوليك دارگولیک دارگولیک دارا یاد بیجن دارا جیانه اوه دارا جیانه أي قيوني يعني زانا زیده هیچ بیاد بین دارا جیانه قی اوه ان کس بیجن ام جبو خوشک بن چه دکن تجی جبو خوشک بچه ده چه کر هري ولا قرار قاسي أبي لا لا کا
ev tev tornitene. مشكوفة أنا كذا كم تيجي وانا اشتغل برا بيت دانه Hûn tev çi hatine? برا بيو دانه We dane dûme. أري Çaw hadi em güvenli tene. ما أنا والكي ما تركيري Ej Amedê hatin. Serçave ve ne işi? Erê. Wateya hin sembolên deqên ku li ser axa şaristaniya Mezopotamyayê tê nexşandin ev in. Nîgara çav ji bo ku mirov xwe ji çavderiyê biparêzin tê çêkirin. Boşahî û bereketê jî temsîl dike. Sterk baxtewariyê, figura dara jiyanê bixwe, figura çûkê rih û jiyanê îfade dike. Em li derîka çiyayê mezîne niha xebatkara koordînatora Komeleya Jinan ya Peljînê. Birêz Gülseren Yüzal bi me re ye. Em îro li derîkê hinekî geriyan û me li nexşên li ser bedena jinan nêrê. Em li gelek ciyan geriyan. Ez bawerim we jî li ser vêya lêkolînekî kir. Xebatekî kir. Xebata we çawa bû? Yani xebat rastî jî gava ku me re çêdikir me re pir kêfxweş dibû. Her laşekî jinekê di tişkî nexşekî cuda cuda hebû. Rastî jî pir xweş bû her nexşek cudatiya ku wê mana ku wê hebû. Rastî jî me re pir kêfxweş dibû. Dema em geriyan jin bi tevahî bi pirayê em bêjin. Dibêjin me ji bo xweşikbûnê çêkiriye. Yani zêde mena wî wateya wan nexşên ku li ser bedena xwe zêde nizanim ez bawerim yan jî mena xwe wenda kiriye heta ji berê heta îro. Dema ku we pirsan dipirsî we ji wisa bersiv digirt an jî we wateyekî çawa lêbar kir. Dema ku me jî dipirsî rastî jî aynı wate derdikete, aynı tiş derdikete, seba xweşikbûnê hinek jî seba şansê. Ama yek yani an hatê bîra min yek jê digot zarokê wan malbatkî zarokê wan dimirin. Sevan ku ew zarokan nemirin ew nexşa çê dikirin li ser laşê xwe. Ji ber wê yekê digo em nedimirin. Hani digo örneğin ew dayik gava digo oxtan ku dayika min ew kirin ez îdî nemirim ez saxmam ji wan re. Pê wisa bawer dikin. Jî heye aslında. Lê em dibînin ku gelek jin jî dibin em poşmanin me çêkiriye guneh em naxwazin ev peyva gunehbûnê çawa ket nav gel. Yani rastî jî em bibêjin ji dîn de viya hani dîn em dikane bêjin terbiye kirin were nava civakê de heye. Rastî jî em jî gava ku xebat dikirin her jî derdketin poşmanîkî bû wan re hebû. Digo em dixwaze îşte guneh e em gava ku deşmej digirin ew deşmej qebûl nabe. İşte laşkî Xwedê dayî me em tişkîlin li ser çê dike yani ew gunehbûn rastî jî pir hebû. Ama em kanin ya jî bêjin hani dîn li ser civakî tişkî çawa çêkiriye merekan were binere. We piştî vê lêkolînê ew tiştekî pirtûkekî an jî tiştekî deranê anna? Weke broşür ku yani pirtûkî pir biçûk me derxist bi zimanê Kurdî û bi Türkî. Rastî jî pir xweş derketin wêneyê wan wek broşür kî me broşerekî dît ew hin nexşan manê wan wateyê wan nivîsiye. Belê teva heye. Wek pirtûk tune ji kesê ku wek pirtûk van xebata çêkiribin an jî em bêjin ji kurahiya dîrokê heta îro bi rastî manê wan çi ye kiribin hene lêkolînekî wisa? Yani ez bawerim ew ê hebe lê em bêjin em heqos pir zêde negîhaştin. Lê ana hîne jî em yani were arayişkî were denin em bigêjin. Ew demê em gelek spas dikin. Spas Serkeftin dixwazin ji wera. Sağ Em hêvî dikin û xebetê wisa. Çanda ku li ser milê jinê bar bûye hûn ê derxin holê. İnşallah. Serkeftin gelek. Evet sağ ol spas.
بله ام ایرو لمردینه بون در دور مردینه لقضای مردینه بون لگند مردینه بون او ام لپی نقشن پیروز نقشن کل سر بدن جنام بون ام دزانن کو واته وان کوره هر چی قاس او بیجن متن جبو خوشک بونه چیکر بله لی ام دزانن کو د کراهیا دیروکه دا واته وان پر گرینگه و کوره حتی برنامه اکتم ببینن نوا خوشیه ده